Only Pamani for the Atwat and Crew. I did touch a matter for Kikaya once them. That's why they're coming on now. Sarah coming so sway. I'm coming on now. Sarah coming so sway. I'm coming on now. Sarah coming so sway. Oduma Bay Foja, the warrior prophet Gideon for we see do no no. Ye nyananke ya sekra. Gideon, the warrior prophet. What's in it? I say what crab what say? What's in the qua? What I know quay. All of the hours say that Bama ni monyam for no. Bama was in so much son of Hamway. Above for ni na catch no. What is also concrone chuma? What is also concrone say dear? What is also concrone any other way? A dear crown now wash it share. And you know what over here. Prophet Gideon for you see no. The warrior prophet so go crash and to me not send him on the edge of my one it's Ibamodiana chipping in way. Now I'm then I resign, then I went to then I Jumapa, then I Waripa, Nampum to Mara. Anybody can say I draw, that's when I draw to me, Benetin, to me, oh, man, I say, oh, would you bring one? I won't yet see a move. It's Yakika Fue, Monkama Nuntum, Momana Mwase, that's also Concrona Mwamwe.
Oduma bay foja, the warrior prophet Gideon for we see do no no. Ye nyana kia se cry. The warrior prophet. What's in the 12 say what crab what say? What's in the qua? What I know quay. All of the hours say that Bama ni monyam for no. Bama was in so my son of Hamway. Above for ni na catch no. What is so concrone chuma? What is so concrone say dear? What is so concrone any other way? At the crown, I wash a shake. And the Anama over here. Prophet Gideon for you see, I don't know. The warrior prophet, so go crash on him, to me, not send him. Or the Yatuma Bonema, it's the Bomadiana chipping in way. No more, then I resign, then I went to, then I Jumapa, then I Waripa, Nampum to Mara. And if I can say, I draw, that's when I draw to me, Benetin, I mean to me, oh, man, I say, oh, would you bring in one? I won't yet see a move. It's Yaki Kafue, Monkama Nuntum, Momaramu Wasi, that's also Concrone. Within the world of Prophet Gideon for yes, do not have a more Dumuja, Chamia to Jagu. Although what to saying, I hope saying Yamia don't be boko. I think a mumia chicakara. Ayana, a Juma Weno, Yantana Fako. Now a quant to be Dianim, and you made a yanny bedri. Yabedri dear, as a Facebook for. Any one say, me too musa.
Esabre na bre nyinara ye so wumfuo do so a oye ni nyina ma ne yeden eye yi ntine ese ye ba life na de nyame ewo mayen no enne mede yeden mede bre mu nyina me mo bibia akwa ba me se wa uche me from Germany me na me chia Germany fo nyina me ba dua uche me from England eradishon renzo na mo nsie de me stress enkari mu nyankopon ma mo se wo mo no mu ntutu o manamo ensi akodie bia na be sore ye tia wo no Everybody ensure ntia sa akode no ye ba ya bere pa but ye still now no ye be ba life e de nyame tiri mo pom ene nyame e directions e de abre ama ne matimi aye dan atuto ye ye se sebere tsafo ni na wurade sankare mu nyankopon se kra wie ma woni bie do nsuya wo hye abrefo no me anana dwe Everybody won suye so mo fa mfira adom nko adom enhyira nko nhyira mu de me sura no sem e ma obi mu aba mu da na ebe yie ade bi a won sekita mu no ma me kuram ne fa mpaebo ne gidie som ene ma bedane ene anwumre Yehowa enhyira wo medu aba the Warrior Prophet TV channel iso ya mesira on say Erade enhyira no ran tutu na mo nsie me ba ma baby Yehowa enhyira so wa join yem Erade nkasama ade bi a wo Erade ntonsu pa enwusomam ya mesira Erade ama mo se ensimu ye ne ensimu kra ye ene de bia ba bebie mo ani aya da bia meka enipa ye wasase so yen ya na ye kunkunkunkum ye ho Modi asie tore bia ni yan da ne ye ho abonsamfo ne yan kasa kunkunkunkum ye ho abaifo ne yan because no yempa de pa wo man Ghana nyame wo kyira ye pa wo kyira wo eniema bebiri mu ne so no yempa de pa ene ye ni nyina e frafra na 2021 de minim se wo bonefo na sore nti nuti me se since last year me se ye ko ni boot for boot entina wotina ho obi bekum wotina obi be se wa brabo wo wi a wakosere bone fache Erade de ne bone beche no entina ho no mo sorry ne ne yamantimi nya den endane mawo akwankyire ne wuye bi eduana jo bi na o ye ko da ko ya adwuma bi na edura na adwua na hu na honhom ma sorry enam epom ene kwayem ahonhom asore enam pom ene kwayem ahonhom asore ensuo tumi a o masosore sore odo ma wani na wo kesi bibi ni wiase anka ye da anka ye nyede ye nto ye punum bibi wo wiase ankasa ntimi woni na ho e wiase no e te se organ eno ti ye design black and white bibi wo wiase bibi ni ba bi anka ye da anka ye nto ye punum ntimi hu obi a wonji bibi ni ano te se tole true because no da wo bonefo ne nsa be ka no ebia nani ma wo so na da nani be ba wo so be so mu no e ho na be hu se bibi ye dan e wo wiase odo ma wani na ho wate ma wani nya dan enna ho pa da na fa me call Genesis 16 verse 11 ne kan bibi wo ho no mo enkyere ye tiefo ene de yi akenka asem na edi kan na fi Genesis 16 verse 11 no wase na Erade bofo no ka kire ne se hwe wanyi nsan na wo ba wo ba na wo betiri di Ishmael asie no Onyankopon tie efi se Erade atie wo ma ne hunu sa na obeye onipa a ote esere so afunu mu ne nsa betie nipa nyina sa ne nipa nyina nso nsa etia no na obetena nanum nyina anim na ofre Erade a wone ne kasa ene di se woni Onyankopon a wo hunu ade na wose ma hunu de wo humi mobo ampa wose ma hunu de wa ye den wo hunu me mobo de ampa enti wo frɛ suburu ane sɛ bela haru ase ne sɛ otiasefo a wo humi ane abura yi wose otiasefo wo humi ne abura yi aye da bia me kahwe tete adifo no no mu nimude sa ejina aye da bia me ka na odifo bi te ho no wanya stroke odifo bi te ho ne wanya diabetes odifo bi te ho ne pressure to da ne so hwe tete adifo no no mu nimu ne ma nti no mu nyare dabi
wo di fra aya da bia meka say nyame ene ma me ahoden because na adwuma ameye edu onoma da mada e bia 3 o'clock anajo 3 o'clock anajo na ma sorry by 6 me yobi a 10 mo me kete so me yobi a 3 o'clock na ma sorry anajo because sunsum no obi bia o yesunsum dwuma na anajo ne wo ye den ye kono because anajo na honhom sorry die sie awia wo mada anajo a wo wada no ene o mo ye den wo mo sorry ene nipa die sie enti odifu yo odifu de ezo hunu de eso hunu niyema enti tisi odifu no mo nyare because so muni mo de obi ko Elijah ho awo mane ko etubontin Jordan mu mane kwata ye de ekọ wo twinchine wa wiom no de asenso bi yare ene Christopher ayaba ye mpa kwankire ye bibia and my pastor say I'm covered with the no mama ka cho you are not covered with the blood of Jesus because me no mienu bone no yeguso ye unyai born until you are not covered with the blood of Jesus. Omeka say da e dey born na maye enkatie na wakoto na we twichichiri afra na woto ma nipa ekunkunkunkum nipa no. Uwonya bone why bone kese because wo ton poison ma nipa and enkatie aba ukoto enkatie de ye nkwan yam enkwan be huru no twinsuagum na epi no twinsuagum na epi obeka se yenkatie eye chechire eye bura yache ene yayam obeka so da menya bone makona wakoto na wayam bese afra makono a woton ma nipa no wo mudi kogu omo yam a enyo mu liver ne besen omo nya kidney problem benya actually you are not covered with the blood of Jesus because was young corner young koye boni biom na de so say anya dai ama yeso was young ko na young koye boni biom na de so say anya dai ama yeso my pastor say what your pastor say what your pastor Bible say ni fry ni ntimi nkire nyonko ni fry ni kwan po bi ani abie osunsum na fa ahobo no Bible say ni fry ni ntimi nkire nyonko ni fry ni kwan and my pastor say I'm covered with the blood of Jesus da bia wo ye bone da bia wo ye bone entos na wo ton na rubber no wo di penti kwayi kodoku ase rubber na ase no a wo bi hwia no wa hye wo de rubber na wura entos no wa hye na tare no wa dane abutu enya bone difference ase banku kura mo de gari afra na tu choba afo no enya kumkumkum ne aya da bia meka woni pa benye sika de so wo kum ni nwia ansa I'm telling the gospel truth wo bi be yi agese wo kum ni nwia ansa wo bi be yi agese wo kum ni nwia ansa eno wa ye so the yes here aya bi tse titi miremu no ne na nanom de haban ma aye de duane wo de haban ma aye duro ma ye nom no ni wo wuo wo hɔ ana ni wo wuo ba tse wo mo che nyini and no bloody the rubber ba near the bobanku near the akoche fridge na ya anya the banku no near microwave ka wo say heat na e ka banku no chemicals omo de ye rubber no chemicals na ya dan ewuram by 10 years later no nya cancer wo be say ahefasa no nya cancer ni free ye anyama no bi wo no mo a anyama aba wo ye wiase mu ha no no eno na ekunkum yen na bie wani wati ebowura bebia bi ene ye bowura bebia bi no di banku wo de rubber abo banku na wo de ayadai wo de akoche fridge na de asija so de woni microwave no de asija obo banku ampesie ni ehuru poto anopa wa so ba ko bompa no wo ka banku hye ni ewo poto ka wo se chemicals so mo de ye rubber no ewura banku nim 10 years later no ne wonya cancer on tiase yanya na ekunkunkunkum ye ho yanya na ye se ye ho yanya na ye di ye ho aboro ade ne ye ho abaifo ene ye di ye ho aboro odo modina o
Obo am covered with the blood of Jesus. Look, say that what look chain. No, what's not so the damn. Yes, on Katia. Oh, I had to be a mechanic. Almost say, Mamma come by, Mamma go chinchi. One was a so much cheap near my jar, my soft one. One machine near my could jar. Oh, you have a machine near my could jar and be sacked. Different verse here, Assembly of Matthew chapter 5, verse 17. Was the moon to say, me basa me besamra. Was the moon to say, me basa me besamra, Nasem, me basa me say, if one, Mamma Messay, Mamma say, never me besanema, was what be saying, not that the Bible yet to be a free move, and yet the baby near yet to man. Yet to be a film, and coaching, and Corano, I can't train ya, the bomb pie, your mammy, and Yamena Cadia or Hawaii, one Yama Tassa. Was what dom ye di Masadia so? Never know a pedia to Sonia than your mount. What about Sawa? I was saying, and come, Mammy, a ching. Pedabio, I want your senior Uda watching. No be was sick and be jananka. Abia yo de be Jaffa. Juma koye a home pie yano. From Monday to Wednesday, and easy. One just bibi ni baby. Bibi wo wi asamatin. Bibi ni wi asen ka yeda ka yantu yaprum. Bibi wo wi asen. Na chi bibi di si bibi wo ho. Bibi ni wan ka de ensama de enche. Da bi da. Was one me you and free. Oh, my pastor say I'm covered with the blood of Jesus. No, I saw that you're born and all catch your pastor. What bet you are quantum why a jarry soon one near mano. So, yam fanyam pipe. Be that one, no, would be kissy a man for no. One would you no mamma for no for the bomb by a yamu bet you. Yamina do bet you. What you? Yam on for one cassa. Baby. Was when you be, I just will yet and cool deep answer. And Yamina do Becassa. Baby. Can you go? Wasn't an acquired Messiah say? Was only assassin young German. I trade be a wacky to a biara and accents and Sanya every film Renamun. Was it and since Sanya Bianas are true dear to be every film Renamun, they enter a timama sort of watching. Sorry, Mawanina walk, Mawanim, we are here. I had to be a mechanic, Titi a different. We are almost bomb pajama, no mamma would do. Unknown. And yet, Pibon Kwana more to me, and Pibon Kwana Wato. Yama would do your bomb pie and one nom. A man near me to me, at Daniamount. Tichimram, she will be Kawuni Moji Tuna. Yet you banch, and ya shibanch, and I yet banch and some motor. Yes, shibanch, ya. Yet, I want a canoe, no moji to the Amananum, near Chabrody Muda. It is in the normal war, Brody Muda, son, because of what Body Muda, heavy vitamin K. I chamoja. Near the Amoya, the Atinaso, swap and never near dear be, when you never will not just a fine set. And he know, he has had any few. It's adding out what the best was a vitamin K. Titimno ya na mo tra banchi ngura ayi brodi ngura o twa brodi ngura se moje tu na o twa brodi ngura atena so pe na ya dan moja na to akọ because aponchi wanya kidney problem da wodwan wanya kidney problem da wodwan wanya cancer da aponchi na ho dendende wanya kidney problem da yema yani na wo wado mo wani na wo ni ba bia wiase na aduru no wodi agoro be wuntam simple kra wodi agoro wo be wuntam because abrofo no ma kunkum yan so ti ase wo ma kunkum yan me ka the secret achiro ya bi be mo first ne o cancer ya ni cancer nya abrofo ya ko adeba ene ya bobanku hwe ade bia enipa enyema wo no asase so wompe dabi wo de rubber to nsuo mu a enko nsuo na ase da etanim wo de rubber to nsuo mu a enko nsuo na ase da etanim wo de rubber she from a empro da because enipa mpe asase no so wonya da ojintum ade bia enipa mpe no nature so nya da mpe dabi ni shirawo
ade nipa bi ampe no nature bi anya de ampe first no kuku ya no duro kukuom na obi asa bi anom ye nana no wo munyi hye on abaifo no mu ko de no mu di be 300 ko so wo ji amanfo enkwa ka wo mo de ho no di ase abaifo no mu odin wo ko broche enua wo ho nyina ya artificial plant and it is wonom no wo ko broche enua wo nyina artificial plant and it is wonom wo ko be enua eye natural wono wo ko kurase a hwe style a wo ho odin akola keto ne chimuja bafu ne so no wo bra kurom chimuja so akurom ni enya de obetimi dabi koma emre ye kom che wo kunyan yo wo mu kunyan because no ebia wudua ntos here is the seed or obi be catch so ntos e say e dey bia 3 months eba no ana 6 months eba no no obi aka catch say memo waduro na sa aduro no e de 1 month pe afifiri ntos no enya yare na yebedi enti obi pese oye yi agise okum ni nwi ansa enne ekoso ewo ye manyimu adufudi pe enne ekoso etietese ye ma yani na wo ma woni na wo be wu ni wo taamo nso ye mese wo ma woni na ho a wo be wu ni wo taamo nye dai anso ye wo be wu na wo taamo nye dai anso ye eti ma wani nye dai enna ho no aya da bia mekahwe obi bia o pressure enwi na ntwinam because enam yade bia entimi digest agise apro ti wo wi nam a pro ewo wo yam ansa na pie enjobi bia wo mojabroso no anaso wo pressure no me pa chaw enwi na ntwinam wo be wi krompa dry no mananya dry because no o kidney na etase yeden eso ni moja no eso enti wo pressure ya na o kidney net na o kidney ni mo no na aye weak ti the moment a wo wi moja nam no mo na wo ma kidney pressure wo ma na djuma moro so se wonye aye to what sa niam bebre gu ayi blend them na wo mia so se beto afa ho echaniema bebre wo on there is no need say we have to do it so the asie eni won kwan say wo ye den wo ye eno bi wo diabetes anopa bi a wonpe amanwura fresh one me pa cho on blending na onum eno so e diabetes aduro kase pa no eno bi a wo diabetes me pa cho di ntorwa entorwa ti sugar so papa entorwa obetimi atwi na odi enwo kakra guso afi na wotete yeden wabo apema mpesie bi wo hia apem so a wo contact ye wapem fresh a wo ya apem na aba soku ene se mama ko twa bia begu fi a wo chena ye bebo na mpesie me pa cho hia bia wo inbox mi a eno ase ye chichiri bi di ayeden ne ye di abrew unya pimu bia na wo di ayede wo di abo ampesie because no on say brodier vitamins wo brodier ni mu no enya de ketwa enti me pa chaw ye local food no mama ye ninya den enkoso kan ye enko o say enti obiara a obetu mremu nsam ketuwa mu baako ana obetrechie nipa saa no obefre ne ketuwa wo soro ahenie mu na obiara obedi so wo so obiara obedi so no wakyerɛkyerɛ no ono no obefre ne kese wo ono no obefre ne kese na kana faso fo mutututu bible no bebre film mama Christopher bebre aye confused e bia ban ko a adan ya bramu Mama Christopher bebre aye confused wo ko tu hanom no ko tu hanom wo ko pedwuma bi nye wo yem kom se kraman batan and my Bible say and the Christopher ya bobia Bible is different but we are worshiping the same cross. God I am Muslim for Quran here the same hwe enne se me gan na me wura Pentecost so dem on hwe be pamo me ya be pamo me e be say o baba ye den wa ha na so nyame som kuro ya so di ase nyame som kuro ya o
told you ayada bia meka ayada bia meka tem so oba ye ka ahodwere so oba bie oberima na oba bie yefuna no anas abakan biara no etwa asedi asase ye yema Yesu Kristo ko o kan Luke chapter 2 verse 22 no sir Luke 2 verse 22 no wose no wana hodwa na duru yesa de Mose mrase no what the Yesu ko Jerusalem say was what the wine what the Yesu mamili dey say wanti ni ye was what the Yesu King David say wanti ni ye what the Yesu was what the Yesu e ko Jerusalem so de ne koma Awurade say de watro Awurade mra mu say oberima bia obebie yefuna no was what berima bia obebie yefuna no enti wo ya abakan ni ya nklen so abakan fo mo ntanya yie abakan fo ntanya yie obi a wo ya abakan say wan sore pa na obesu munyanom choti ase abakanfo ntanye yie abakanfo omo ntanye yie nkuma no ne taye yie because wo ya abakan bia wo sunkonua bibi ba wo maami fia wo na wo chi bibi ba papa fia wo na wo chi enti abakanfo no etwas Yesu Kristo kopa menu mienu ye sobo no ye di na chi no ye cheche na namomo no ye niama man enti mo amosa kwankere nyane ma mo de wo fiefuo no mo nyankurasefo wo fie abayifo no enti o ma jaaw ama ne yesebo ayada bia mekam wo hwe busia wo firi ma na wahwe ho asore na wakọ ma obi nditeti ma ho wo hwe busia wo firi mu a na wahwe ho asore na wakọ simple as ABC Kani yanko wase said de waturo wo mra mu se obrema bia obebie yefuna no obefa ne konkron ma Awurade no akobo afode said de tie wo Awurade mra ni mu anyankuku mienu wase de anyankuku mienu wase jankuku mienu anambro no mama mienu wase se wanya adwankuku na etwa se wo de abro no ma den eka ho we na nento aso ne wala Leviticus 12 etifia so se awo akira hodwira wase awo akira hodwira bisa o ma me se emra wo no odwira wansa no wo to din ana ene ba lock emema fa ne ye toyi ndomi mawo ni ama tu tidi be ma papa bia ma wakwa mu da be ma bi o papa de to yo kọwinsani ho press bisa o se ye dwira wana aya ni ma ni bi wo afiri wonchi o enyema ni buo no efiri wunchi ene ye de ayew ene di wachi ti babia beduru bia na wapem babia beduru bia de se ye gina bisa wasem ansa ukita American passport but who drew airport bisa so nationality ye de ma me wo hwe sa de we ya eno an se na ame odom woni na ho entie de obi kamate bo wabra bo se de wo pe but wabra but wutie nipa wanum ho na so to aduane akoso motuom entie de nipa ka wo na wonim de wo fam wo na wonim abusua no de wo fam de esifie ho kuko bi esifie ajeje enipa awale nyina ahyem bayi bunsam biara da bia wo ma chi wanadwu bia watwene be ma no amai wo fie ekoda abusua pani bi wo awale efie ho ma nyina efisi edi ni si akonya so wonji wo biti nsanom da wawale mai wo fie woni na edura na dwa wo tu akwabrochire no makoda omo mo Ghana so ode omo kọ omo mo Togo ode omo kọ ma me mo woni na ho wache na wonya US fo ebi wo abrabo ma wo ho ntọ da kan yanko Osina Radika che Moses say kasa twa Israel fo ne se won say so ba bi nyinsan no wo ba bani a ne ho nte nanso wo so ba bi nyinsan no wo ba bani ma ne ho nte nanso ti sade ne nsabuo na mutie no sade ne nsabuo na mutie ho se ma ne kowo a aya na se niema emujasem ne niema eka akwala no ne ka wo no ejira ade no kura mpo no emma enkwala no ho nya enti enti wo nkwala no se ya dwira wo ne ye cleansing ye den emma nkwala no ne nkwala ne ho ye den eti wo pa to aponche foko gira Pentecost sare dem ye be pam wo hwe betu asen one hwe betu asen abrofo no mbebua ye fam bi but fam bi no omu di aburo kan ne nko Osina de atoso nwotwe no wontwa bofra ne twetia wo se de atoso nwotwe no wontwa bofra ne twetia hwa ma me ya bideo ya se ye niem ha ne to gold ne to so ye nu gold workshop wa hanom abrocho mu to gold no wo gold workshop Dan Elizabeth was sending more kron so koto kono mfu and wo check gold where e wo England man hey me hwe na misu awesome
Yama yenina o. Mami mo nina wa wate. Wo bi nkuma wa wankasa sore ne kuku. Kuma wo ho. So ma me anya ma wa sore. Pem ma wo ho. Ya wa bere ne wo di oni obi akomode no. Ka ne enko. Ose na de to so nwatwe no wantwa abofra ni twetia. Wo se de to so nwatwe no abofra ni be ma no yenya den yentwa. Na wontra ta na emu de duensa na miensa na wontra chede anim 30 days. Na hodwira moja ni mu. Sa ma wonka de kronkron bia. Wo sa de kronkron bia ma nya den enka. Ti wo kura mpa ni wo so ba sore within 40 days. Asa no betimi aye den aba sore. Ya dwera wo. Bisa wo se ne wa sore dem. Akiltofo wa ya no wo blemu nyame se nyame eye nyame fort. Eye wan kasa na wo sofo na wonim nimdiye na na amamo bre. Di nyame bo hyeso. Undi nyame bo hyeso. Ade nyame pe no wonyama no. Sa betiwe wo mpo nyama pe de ma me ase mbefu o. Sa nyame wo te se ye ya wo so bo ya se yesu ni yeseso. Ka ne enko. Ose na won trata na emu de duensa na nwotwe. Na hodwira no mu wose mo anka de kronkron biara wose de kronkron bia ma wonya den mo anka ade kronkron bia ni ho kwan so de ne nsa ye den na mo ma kronkron bia ko ti se na hodwira na ne be wie duru sa na se owo oba a ne ho nti adapi mienu se de ne nsabu na mu no sa no trata na mo de duansa na nsia na hodwira mo jamu sa na se hodwira na ne wie duru ma oba bani ya na oba ba no a yes lord won fa odwanten ba a wadi afe wose odwanten ba wa ye den wadi afe first ye wo akwala yidware ne bobra pam se da akwala ne be bobra pa ene ye wo akwala yidware mo roba to ma so tenten ka odo mo ni na ho wate ma wani nya den enna ho aya da bia me ka won tap aponchi bi enya diabetes. What about abonchu bi enya liver problem? Wom ho tenten emura na haban na aya da bia me ka obi bia wo akoma yare obi bia na wo asma me pa chon banche ne hono na mponche ne wi o mo ho tenten me pa cho blend bi ne fa wo ye den efra banche no wadwano ne hono na nkasa no blend bi ne fa wo ye den efra o blendi bia no de wo aye den afra enu anu no wo yo ba no hu se bibia bibi ni nam oyem bibi ni nam usisi me pa che ko peprekese twitwa prekese ne gunsuom ade achi ayam fa garlic 7 tum wo wonya infection wo wumbu nim doctor ka se wo won me pa che ko peprekese wo twitwa prekese na de garlic 7 tum da ka do kakra tum no akosa wo do bi hu niam be pie firi wo yam apie wo be hu niam be pie firi wo yam apie yamma ye ninya den enna honom atiti bia de bia meka odifuo bia titi difuo nyina no ma ben ade no munnim den no munnim haban ma no munnim nuro ka yesu kecho won tin intesuo emfra no tin senifa ye ni eni yare ye genius chino odifuo bia o kan problem chena o kira wade no aye sa o kan problem chena o kira direction no aye eni eche wo ye odi so yes yeah eno ne direction che etwa se ye maye ni ye den eda ho na ne matimi ye den edane ne matimi tuto yie so yes yeah ye maye ni na ho ne matimi tuto yie because ye tete abetie ne cha no wo de sa wo do be hu niam be pie firi wo yem titiminem wo mo se abrofon katie maye nua ne wo fie ene me kato the secret of abrofon katie abafonkati e wo ho no mo no ade a wo mpene fi wo di fi kana ne bayi tumi abetenam because abafonkati ni ti fie no kai won so na bi ne dua ye sa wo beto no ye e na abafonkati wo dua ne wo fi a wonim wase entidesi a wo anyi no atobo abom no di kura babutu ase a ma me obese e wabrabo eno ntina mo se ma ye ni abafonkati wo fie no abafonkati e ye dua bi a eye duro kese ya papa obi bia John disiye den e wo so obi bia wo Maria so wonu ane hono no wo dware bi na wo ye den wo num bi die nti o mo se honhom be kire mu ne saade no because odwunso gu ase ne be yetumi abetene mu odwunso gu ase ne fie ahonhom nyina aba betere no mu di mu nya no mo sem enti abrofokate si ufie na wandi ni nyinia o ware fie ho ma nyina abrofokate si ufie ni wani ni nia e ma ne kwa wade o nya ware ye e me ma ne badane akọwensafo e fie o be ye hopeless e si ufie mpo na wutwa
na wanye duana sede na wanye amane amana because abrofo nka che o eyetumi se wodua na wotwa maame emfa se duane nyeden eni agoro enti se ufia dinini esufia dinini wan dinini de wan dinini obehaw obesew se sunsumu fi ewo wo so a ope ehye no apabrofo nka che ngu anamako 7 no aposa na odi adware hwese sa sunsumu bone no obetimi aba wonche biemu tabrofo nka che dua de wodi agoro obekire onyansa wo so no won pem kwase asem wo kire ne kwase ano so akire kwase a sa na brofo nka che ne eye den etie enchinu ma wani nya den na ho no mu ena ho so dia je ma wani na ayese banche wakwala awodwo nso me pa cha okope banche mura 7 petals ni bi obaba beda fashion ne panty ana fashion ne sisi echi wo onyo nso ne jonso ne twa titi mire mu no ye na nanam wo kwadwabo anasa hemfo ne mu kwadwabo a won so motena ase che enya ne ni bia ba ya bo mo pampers na pampers na mo bo no hwe wo hwa no emu enna usimene yeden ewo low sperm counts bebrebe aba no ejina pampers ne heat na ene mema na mo hye bossa so na amia mo hwa no the moment ya heat no eko hwa no ho no na simen no mortalities na ewo mu no yeden ewu enti no anya low sperm count wa wuntime ho me pa achew eye bossa sauce na wa yedai wa hye no ataite wo no ene pampers bebrebe na mo bon eno no eye mo sa enti ne mo amowo nkwala me man obo ne pampers anwumire wo ba beda yi on feel free na ade ya mframanya den emfa ho da bia bo ne pampers no bo ne pampers obe wo so obenyi no anya low sperm count obedu na adolescent age no no anya low sperm count no de ko ne nkwakoda bom bebe obeyi one obeba bebo obeyi one obeka just because in the moment wa kole bia ho betetuma no straight to his mother wo beba ne maame wa beka kire great chima me adan en kwa wale mintime ngo e de na ekoso awo wo me ka bibi kire me na me nko ti me pacho ba kwala pampers ya eduru nwumire a me pacho yi na mframa anya dai emfa ne ho ani me ma na mo hye panty a emia mo no wo hye panty bobotwe ti de okobo box na emia me pacho low sperm count enche bia wo be ma no na e ba be ye bogo te se me nkuru me ya aso a wo kira me kote yakoton echiro be ma de the moment ya wo be hye panty a ebe mia won no mo na ne heat eka wo be ma na mo na edwodwo wo be ma no ena ye funu ase ha no mo no obi wa ne panty no emia na ya ase me pacha wo yesa low sperm count enche bia so no anya henia obehu se da bia no na wo yefunu ase ho no mo no eho ye dan etutu and emma wo prostrate emma betima ma prostrate enlargement and a prostrate cancer enti mema bebre na mo hye bossa sauce na aminya mofuru no etimi mo prostrate enlargement obehu afi no obehu ano na prostrate that start ye kese because be ma bia wudi from 30 going na esesa bina binya wani ko prostrate ho prostrate etese balu a ya sensu agum doctor ni ka se wokoye prostrate operation ma me eye 50-50 either you die one kind of quarantine oba akoyo because pains na wo fam no obeka to yenkoyo CS no wo yemfa meduru ni wawu I'm telling the gospel truth yemfa wo ma meduru ani wawu prostrate no ya eti balu ensuo time enti ya de ense koka no ayesi yekoyo usisi operation yekopai usisi echi wunti nyina usisi echi ni gu bam engine kese na eya wadwen
unti ho manyina no sisi achi ne gu enti the moment the doctor did that dey be count e 50-50 sir ida so be ye bafan ana wo bewu ana untimi nante bi sir obi bia na obeto ye ba ko ye ne surgery ewo ni sisi achi no e 50-50 udi agro kwa wo ma udi agro to wo nsori bi because unti ye wo mu nyina wo sisi achi ne fa na apeke kwa wadwen nim na wadwen de ama wo sisi achi no enti bibi ni a wo sisi achi no enti ni a wo sisi achi no ebu a what is it me speaking eno ni bibia ultrasound bibia ye de fm bibia ba na adwen de ama no say na eko ni we de ama no na bibi ba ye wa na adwen ne fa no de ama koma no na koma na fa no de ama wonsa sa na onipa system ye den etie enti me pa achew mo amusisi ya mo ya no me pa achew ko pe banche o banche no enketwa na embo ye no aye round say shwan banche enketwa ya o banche bi wo ho no ma aye round say wo bi shwa me pa achew unyami ensa na mienu a me pa achew so de anopa yam ne fa kekadu tum ne kosa ade bi wo usisi mo no eyi ema wo be ma na aka ko hye mu se enwa ani no eyi ni pie ema ne e matimi yeden edane yeden ema wo banchi ekitetumi bebire awonse no tini mponchewi a omo ho oden no ema omo nyare no titi mire mu no omo timi yetwitwa banchi utwitwa banchi saa 7 onsabenkum 7 onsanifa 7 because ekwan no ukọ na eyibenkum a ukọ se yenifa utwa besen ko benkum nti saa na obeka no atwa banchi dua no betwa makoma ko saa 7 no wode asida so wode bre be chichire wode bre de chichira no wannoa wode bre de chichira no wanno obi bia obesore no omposo yo ya na fadware wadware awie no dia cleanse wo ho nti me bitasa de ne na no de banchi edua di dware because no ema wo ho ye den want obi a want ayi wachinka se no ayete se banchi dua eye mpom wachinka se no ayete banchi dua nti eye mpom no dia cleanse wo ho nti epobia na enidi grease no me paache eye ekọ eno bi wa ne sisi achi no dompe no eye protein se wo lack protein e wo sisi achi a ema wo dompe ne kasi ti wo ko no dompe ne kasi gigim ni ta wo lack protein e wo sisi achi no amaman na se efa enompe ne ho no amaman na ye den operation e koye o kan so doctor no fa amaman bi anu what you say woni amaman e natural e bones ni protein and this amaman won so beku akokọ obe wa ne se na amaman tututu bi ye den e won honom eno ene ye den e fa usisi achi no me pa cha ku ko pe ye fe ne se ayi enkrande dua wa pa ka do kakra ka ho no wa wasi no di foda water kakra fra no di achiru sisi achi no ema heat yeden e bow ti mo na heat na e bow no e produce sa amaman ni bi e produce amaman ni bi ema eniema to timi yeden e dane enti wodoin ahaban made emfa ni agoro yes nyame ewo nipa mu spare parts ni gu egu nwurem eye nubra ne haban ma because obi hu ba bibu ne di nubra ne haban ma yeden e dware me pa cho pe ayi we ahaban we dey amele cho e fe no bonsam usuro nyame ko pebi fagu nsuom na fadare ni baye tumi bia ntimi anye den antetew na enema ntimi nya den endane ma odo ye bre no aye bre tu kan ya fia na mabanti nyuma bibiri gu honom ye bre na ye bre ntimi de oba besi ha yen nyame ya dom na adom edom yenya o chine 8 o'clock ye beto ase na ye nwie ensam de bibiri wo ho ene ye nwie o china ye beto ase ma me kone utim from England everybody shira obapa ready to anamo nsi e bradan everybody shira onye wakoma so ade nyina ma ma me lidi nyame nkan ho me ba wa baby everybody nkan ho Rosina everybody nkan ho no tutu anamo nsi ye me chia wo no kunu musafa me ba ama
me Oshaba cope, Eradin Shina or Bapa, and then you may wumpum at the same. Bradan to so ATM from New York, Bronze, Mechia Bronze, Funian, and Yameya Domanestia, dear, may bear US, Mabeshe, US for Opoku Eradi in Shrown, Opoku Eradin Shrown. Boating Eradin Shrown, on your Makoma so adi in Ama, Adia Bia Moshe Shannon, Mr. of a penny Metatron, any holy Michael Sam, Omuam, Ariel, Shamel, some wow, Oman near man Danny, or him Radin Car home watching, or the man near man Danny, slay ye deem Coswam Puntu, Ababa, Wopina Quaso, dear Mum. The Miss Slow Tomb for I am Tonesua Banese, when she sit down. On Tony Bosu ni mu abra boso baby bia wutie me biara enne wa yinhira ya mesro wenfo Metatron sa ya wonfa ne hye na tabu nase onka no wa wosire wohia sika wohia pomoden wohia yaresa Ewurade mfa bi ndum mu nyinaa Ewurade nhyiram Ewurade nya wakoma so ade ma grace Ewurade nka ho onhyiram ontutu anam onsiye Nyakwa Ewurade nka ho onhyiram ontutu anam onsiye mame dweli ho te sen Ewurade ma ne man dane ma wate tumi biara be sore wo so no Ewurade nsore wo ne so akodie biara a be sore etia wo no Ewurade nsore ntia sa akodie no tumi biara wo se wompe onkoso ompe uyi die no osura pa de gedi akire mpapa Europe fo nyina nyame ya doma agesitie me baba ba sram Ewurade tutu obi bia na monsi me the world prophet gidi no for yesiedu do na fe modumuja odoma kuma kire mane me ododo obi bi so ne me ene me ne Pastor Daniel ene tena so ene edi sunsum kase aboyin edi brew yakraw ebesensia Onyame woni facho onyame tani twanu Awurade anja ye frefre wo Awurade ehia wo mo sabre mo yankubone inkwa Awurade ye frefre wo da Bye bye.